Ćao svima, dobrodošli u 4. izdanje Čitanja u Stanane. Ove nedelje nam je gošća iz Crne Gore. Slobodno mogu reći da je i ovo jedno čudo od žene. Ona je mlada i talentovana Jana Radičević. Dobrodošla, hvala ti što si došla. Hvala na pozivu. Moram priznati da ja prije nisam bila toliko upoznata s tvojom poezijom i Ognjenka Lakićević mi je preporučila tebe, tako da nisam baš skroz znala šta da očekujem. A posle prve 2 stranice sam bila ovo je dobro, baš mi se nekako sviđa, zato što je potpuno drugačije od svega što sam navikla da čitam do sada. I Vladimir Arsenić je kako tvoj stil je uporedio i sa avangardom i sa dadaistima i tako dalje. Ti si i pre svega jako mlada i kako je taj stil nekako došao tako izražen odmah u startu. Od uvek si tako pisala ili si pisala još davno, pa si onda od malena svoj stil, pa si ga dovela do ovde? Pa, kao prvo, ja sam se baš iznenadila što ste me pozvali baš sad, jer ova knjiga je izašla 2019. I od sad vlada neko zatišje. I ne u smislu nisam ništa pisala, nego ništa nije objavljeno. Trenutno radim na nečemu, odnosno završeno je, treba uskoro da bude objavljeno, ali iznenadilo me što sad i baš je prije možda mjesec dana izašla još jedna kritika i to je jako čudno posle 3 godine. Ali drago mi je da neko to i dalje čita i da piše o tome. Pa dobra je zbirka, mislim. Ali ova zbirka je zapravo baš zbir nekih raznih faza kroz koje sam ja prošla. I svega tu ima, od nekih prvih pjesama do nekih koje sam baš radila sa sviješću da će to biti knjiga. I tako smo to nekako u dogovoru i sa izdavačima sklopili da bude jedna cjelina. A kako je izgledao tvoj stil ranije? Pošto, da, vidim razliku između nekih pesama. Da li u onome što kasnije, što dalje budeš radila, jel menjaš svoj stil ili ga još više pojačavaš? Kako izgleda tvoj proces rada sada? Pa ja nekako ne mogu baš svjesno da utičem na to, ali ovaj kraj zbirke dosta liči na ono što sad radim. Nekako kao da je to bila podloga ili neki početak toga. Ili kao da ga je nagovijestio na neki način. Ranije sam pisala, to su i u kritici pomenuli, da mi je nekako stil bio opterećen. Bilo je previše referenci koje možda nisu bile odmah čitljive i tako možda teorijski preopterećeno, ali to nije bilo namjerno, to je jednostavno kao rezultat neke lektire koja me u tom periodu preokupirala. A sad mi je nekako važnije da pišem nekim jednostavnijim stilom. I to su dvije duge pjesme u ovoj zbirci i sa njima sam zapravo počela jer su to pjesme koje su napisane iz dječje perspektive i to mi je bilo jako zanimljivo da zapravo tim jednostavnim djetinjim jezikom pričam o nekim stvarima o kojima se ćuti, o kojima koje opet nisu sasvim ni svjesne, ali tu su i postaju svjesne u neko doba. Ne, vrlo je upečatljiv tvoj stil i ritam koji ima. Mislim, meni je nekako osjećaš da ga čitaš da potpuno drugačije od nečega što sam ja navikla da čitam Bettina Goodway. Mislim, baš sam bila prijatna i iznenađena i drago mi je da možemo da ugostimo i tako mladu pesnikinju kao što si ti, da nekako ljudi čuju za tebe, jer mislim je bila šteta da ne znaju. Vola bih sad da nam pročitaš 2 pesme. Ja sam odabrala one koje su me zapravo na početku i oduvale, a to je ta uvodna i Anatema. Da, imaš stvari svoje. Evo, odmah stiže Anatema. Ona je specifična zato što nije baš u ovoj formi nastala i nastala je baš u 3 stupca u formatu A4, ali to je bilo prosto neizvodljivo na ovom malom formatu. I onda evo ide ovako. Jeli smo picu i gledali sove sa krovova kada je komšija promašio kapiju rođene kuće. Komšiju nikad nismo sreli pripitog.
Baš smo gledali film kada je moj otac izjavio da ne voli Jeremy Ironsa. Ja volim Jeremy Ironsa. Preslabo kao što je anatema nejaka riječ za jedno prokletstvo. Prestani da od orgazma praviš filozofski događaj. Ja bih tebi donijela suncokret. Ja bih. Moje riječi zvuče tako lažno kada ih ti izgovoriš. Ja bih tebi donijela biljku od 3 metra u vrijeme kada kažeš da ona ne cvjeta. A zapravo nisi u pravu. Ne možeš da tvrdiš ovo nije romantičan film. Znam da nije, ali jeste moj život koji nimalo ne odskače. Možda sam previše nastrana za tvoje poimanje žene. Pitao si me ne mislim li da je čudno istog dana sresti 2 mačke, jednu potpuno bijelu, a drugu potpuno crnu, nastavljaš i što je samo bijela bila raspoložena za igru. Rekla sam, ne sjećam se šta sam rekla, ali čudno je i kanda simbolično. I bilo je čudno i kanda simbolično. Vola bi da se dotaknemo, mislim, činjenice da si odrasla u Crnoj Gori, koja je onako, kao i ovdje, jedna vrlo patrijarhalna sredina. I koliko te takva sredina oblikovala kao umetnicu i nekako to se ogleda u tragovima, u nekom stihu, u nekom komentaru, provejava i malo tog ironičnog i malo i besa, malo i ljutnje. Prosto kako je tebe to oblikovalo? Pa, da, ima toga. Ne znam, meni je drago što sam odrasla tu, tamo gdje jesam. Nekako, ne znam, drago mi je jednostavno. I baš sad u ovoj knjizi koja će uskoro da izađe, to je jedna duga poema baš o tom mjestu u kom sam ja odrasla, odnosno o jednoj rijeci iz mjesta u kom sam odrasla. I kako je konkretno eto, možda baš tu nađemo odgovore kako je baš onako blisko ta sredina uticala na mene. Jer ja sam odrasla u jednom malom selu koje je jako blizu Skadarskog jezera i to je jedna rijeka koja se zove Plavnica i koja i simbolično, eto to njeno ime i to značenje, to je dvoznačnost da nije samo plava, nego već i da plavi, da cijelo to područje plavi. Sve je to nekako uticalo. Pa i onda one godine kada su 2010. ako se ne varam, kad su bile one ogromne poplave i sve je to na neki način uticalo. A onda i to što sam odrasla sa babom i dedom i što sam imala zapravo to iskustvo da odrastam sa babom i dedom danas, kada istražite ili analizirate kako odrastaju djeca i kako, posebno na zapadu, kako prosto nema te bliskosti. A ja sam baš zahvalna što je imam. I baba i deda su baš odigrali jednu značajnu ulogu u mom životu i to se prosto vidi. Da, vidi se i kroz svoju poeziju, baš sam to i zapisala kako vrlo često pišeš o njima, pa pretpostavila sam da su igrali vrlo značajnu ulogu. Da. A onda pitala si me i o mojim tim počecima. Ja sam nekako intuitivno zapravo sve to počela. U srednjoj školi osnovao se jedan forum, odnosno forum mladih pisaca u kulturnom centru u Podgorici i to je bilo baš odmah pored škole. I ja sam se prijavila tamo, ali ne sa nekom jasnom sviješću da ja hoću da pišem, nego prosto u tom periodu sam počela nešto da zapisujem. Tadašnja drugarica mi je rekla da se osniva taj forum, pa kao možda bi mogla probaš. Ja sam stvarno otišla tamo i evo i dan danas sam u tom forumu i kroz taj forum sam nekako otkrila da ja zapravo želim da se bavim tim ozbiljno. I kroz taj forum sam počela da šaljem pjesme na konkurse i da tražim neki vid podrške. Da neko kaže to je dobro, možeš da nastaviš sa tim. I tako je nekako sve počelo. Da, naišla sam u više tvojih intervjua da si pomenula da je forum bio vrlo značajan za tebe kao umetnicu, kao pesnikinju i da to druženje i razmena iskustava i nekako na kraju dana i neka vrsta afirmacije koju si tu mogla da dobiješ. Ne, to je stvarno... Mislim, bilo bi dobro da svuda postoji takva vrsta podrške mladima koji kreću sa bilo čim, ne samo sa pisanjem. Da
postoji institucija koja će da stane iza i koja će da te prve korake nekako ojača i da imate vjetar u leđa. To je baš nekako fali. Naravno da je značajno i super je da si ti na jednu od takvih platforma baš naišla. Hoćeš da pročitamo onda i sledeće pesme Papir, kamen, ksanaks i Genetski inženjering. Genetski inženjering. Kada zamišljam čelo, zamišljam pola velike kruške i oko nje ženske noge. Format A0 flis papira prestao je da postoji. I svi znamo zašto je crvena cvekla iz babine bašte. Kao jedina religija zbog koje se nije ratovalo. Kao kada u vrtiću od 2 pune kese kutija ljekova nastane kartonska autoindustrija u malom. Označeno djed i baba. Majka je uvijek insistirala da dedu zovemo deda, da on nije djed. Majčin uvijek istančan osjećaj za jezik. Da li smo zaključani u sobi ako nemamo svijest o tome? Hoću da mi svi opet budu mutni kao pogled poslije operacije. Evo, pročitat ću ovu Dear avantgardnu. Može. Koliko vjerujem u to da sam ti obećala da neću. On razmišlja puno i sjeća se svega. Direr je čutljiv, Direr je ozbiljan, Direr je skroman. Kada gledam ljude, vidim nauku o tijelima. Kada ljudi vide mene, vjerovatno ništa ne pomisle. Ljudi i ja živimo u strahu da nam se nekad nešto ne dogodi. Ti i ja razgovaramo, preporučujem ti film. Kažem, makar jednom ga odgledaj bez sigurnosnih trejlera. Ljudi me ne čuju, a ja im govorim, Direr je čutljiv, Direr je ozbiljan, Direr je skroman. Nekad radim stvari zbog kojih se osjećaš bolje. Ponekad kasno uveče ljudi dobiju obličja. Upravo sad ne budi to što jesi, jer Direr je čutljiv, Direr je ozbiljan, Direr je skroman. Na nekoliko mjesta u svojoj poeziji si pominjala i društvene mreže, koje, ako se ne varam, ti nemaš. Jer sam proveravala kako da dođem do tebe, pa sam onda morala da pišem drugima za tvoj mail. I to nije ništa neobično, ali neretko mnogi pesnici baš na tim platformama kače svoje radove kao neki vid kanala koji će moći da to pokaže nekoj široj publici. Kako si ti odlučila i zašto za to tako totalno suprotno i čak onako vrlo kritički imaš stav prema tome? Pa trenutno nemam, ali znaš šta, sad dok si mi postavila pitanje, baš sam ono kao neki posljednji zavisnik počela da brojim ono koliko unazad nemam ja društvene mreže, jer sam ih pa možda prije godinu ili nešto ugasila, jer falilo mi je malo analognog života, malo sporijeg življenja, malo, ne znam, te društvene mreže su sve tako ubrzale i sve se radi instant, očekuje se da je sve odmah. I to mi je malo zasmetalo i onda nije bilo više toliko potrebe. Ranije jeste i zbog fakulteta i sad mi nekako baš prije što i ne osjećam da mi nešto fali, da mi nešto nedostaje. Da ste i kroz svoju poeziju to pominjala, pa mi je to bilo posebno zanimljivo da ti toliko to, kako bi rekla, interesantno da se nađe i u pesmama. Da, ima jedan stih kad kucamo F po automatizmu, samo F izađe odmah prva stranica Facebooka ili posljednja koja je bila, ali ne, prosto... Da, i ono, eto, sad znam sve o vama. Da, svi znaju sve i mogu da znaju jer smo mi odlučili, a nekako i nismo svjesni svega toga. Ušli smo u to, ali da, zaboravljamo tu tamnu stranu. Da, mračnu stranu svega. Ja bih voljela onda u kontekstu te priče da pročitaš ili TV i net za sve ili korekture zabluda. Koja ti je? TV i net za sve. Evo ti tačka u sistemu. Opet Mila, sada ima 6 i kreće u školu. Drugi dan i već je tražila gumene imitacije insekata koje smo sklonili. Kaže da savladam strah. Omogućujemo i savladava strah. Povremeno se snima. Da ne bi znala da je naopako obula papuče. Da ne bi mogla da otvori poklon. Oči su svuda, sjelica, plafon, pod, mrak. Prvo uči latinično pismo za sajber potrebe. Već zna da ukuca igrice za decu.
Razlikuje YouTube, Google, a zna i šta je Facebook. Kada želi da me vidi, kaže da je zovem na Skype. Kad mi neko piše, ona zna ko mi piše. Voli da šalje emotikone. Kaže, hajde da zezamo nekoga. Iz razgovora zaključuje da ipak želi mačku. Biće me teško natjerati na učenje. Dozvoljava sebi pauze, vrati nazad, pogledaj opet. TV može biti interesantan, smijeh, vidi ovo, vidi ovo. Vraća snimak po ko zna koji put, smije se golotinji, nije stid. Opet smijeh, mladi mladež na desnom kapku, evo ga tu. I prinosi kažiprst. Znaš, ima jedan čovjek koji jede svašta. Pokazuje mi. Divi se meksičkom daždevnjaku, danas ispituje ljude, sjutra ptice. Ne voli kada čitam knjige. Mila ima 6 i traži da joj pričam o potencijalu. Mi smo se u prethodne 3 epizode uvek nekako prirodno dotakli i teme aktivizma u poeziji. Pa ne mogu da ne pitam i tebe, da li misliš da umetnik mora biti aktivistički malo nastrojen i da kroz poeziju treba da provejava i to kritičko, odgovorno, neke teme koje su onako bitne, ali ne samo intimno za tebe, nego i za malo širi kontekst? Pa da, ta tema aktivizma mi je uvijek nekako, ne znam, ne mislim zapravo, nekako, pa mislim, kažu da je umjetno samo po sebi aktivizam, ali meni se ne čini tako. Posebno današnje poimanje aktivizma. Meni je aktivizam ono o čemu je Susan Sontag zapravo pričala, način na koji je ona zapravo živjela. Nije aktivizam da mi sad pričamo o nekom aktivizmu ili kako bismo mogli da napravimo stvari bolje, nego otići tamo. Ona je došla kada je bio rat u Bosni i pomagala je. Ona je radila zapravo nešto da promijeni stvari, a ne samo pisala ili slikala ili pričala o tome. Meni je to aktivizam, da kada treba nešto da promijenimo i da stvarno to uradimo, a ne pričati samo o tome. Pa dobro, da, ali ako ti kroz svoju poeziju koju opet konzumiraju ljudi, možeš da utičeš na neki način i da nekako probudiš nešto. I to je, znaš, vetar u leđa neke vrste. Da, ali nekako ne vjerujem da će ova moja knjiga promijeniti bilo šta. Ona možda opiše neko stanje stvari, ali da će promijeniti, pa mislim u nekoj baš zanemarljivoj mjeri. A reci mi, na primjer, u novoj zbirci u kojoj pišeš, koje su teme koje te, tako da kažem, zanimaju, koje istražuješ, koje te opsjedaju? Da li su neke nove ili je ono produbljivanje ovih koje su već sada bile? Pa i da i ne. Ima i novih, ali da, počela sam produbljivanjem onih započetih u zbirci zapravo. Ali to je zapravo počelo kao, ja sam napisala taj projekat jer sam htjela da napišem poemu o vodi. Iako tad nisam jasno znala o kakvoj vodi. Mislim, šta sad? Samo sam znala da želim da pišem poemu o vodi i sa tim projektom sam se i prijavila na jedan konkurs koji je na kraju i uspio, pa sam mogla i da tu poemu zaista sprovedem do kraja. I na kraju je ispala ta poema o rijeci mog djetinjstva. A oko te rijeke se svašta dešava. Ima nekih vraćanja u djetinjstvo, ali ima i nekih baš ne samo tih retrospektiva, nego jednostavno osvještavanje kako je sada, šta sada. I tu su 2 glasa koji se naizmjenično pojavljuju i onako su markirani u tekstu jasno odvojeni, jedan je u italiku, drugi nije. I inače ima jako puno intervencija u tekstu, ne samo izgledno, samo već, pošto mi je i ta vizualna strana sve važnija. Ali da, teme, pa ne znam, možda će neko reći da je to rodoljubiva pjesma, baš me zanima kakve će biti kritike ovog puta.
A imaš li, pa dobro da, ako neko kaže rodoljubiva, ali imaš li neke zamerke možda za to društvo u kojem si odrasla? Je li to kao neki kritički moment? Ne, to je zapravo više... Trudila sam se da nekako osvijetlim neke fenomene koji su se tu pojavili u toj sredini u kojoj sam ja odrasla, koji su totalno sumanuti, kao na primjer u tom privatnom malom nacionalnom parku, ajde da ga tako nazovemo, je dugo vremena živio nilski konj. Mi smo imali nilskog konja u našem selu koji je, kada su bile poplave, lutao ulicama. Mislim, nikog nije povrijedio, mi smo svi navikli na tog nilskog konja. Da, nilski konji mogu da budu užasno opasni. Da, ali to je prosto izmješteno iz sredine. Mi smo svi znali tog, svi Podgoričani često bi pošli preko vikenda do tog eko rezorta ili kako ga već sad zovu, izletišta i hranili bi Nikicu, nilskog konja Nikicu. I mi prosto, mislim, samim tim što se taj nilski konj zvao Nikica i što smo mi imali to, ajde, od Milošte, mislim, nilskog konja koji može da nas sažvaće. Ali uopšte, mislim, taj fenomen da je neko tako neku vrstu koja uopšte ne pripada tom ekosistemu doveo i smjestio je tu. I ona je, ne znam, oni su nju vodili i do Skadarskog jezera se povremeno tamo malo okupa i vraćali je. Mislim, bilo je njoj fino tamo, hranili su je i baš je nekako naviknuta je na neki čudan režim, ali tako neke stvari o kojima ne razmišljamo možda, ali su postojale. Da. Pa dobro, to jeste zaista vrlo fun fact kao. Da. Ne, to je baš... Ima tako nekih momenta koji su mi bili zanimljive da ih obradim. I trudila sam se stvarno da što više iscrpim ne samo iz mog sjećanja, nego i sjećanja i drugih, posebno mog dede koji uvijek imao neke zanimljive priče, da sve to nekako, da kroz tu neku vizuru njihovu isto prikažem neke zanimljive scene koje su se dešavale u tom periodu. Moram za kraj da te pitam i ti si studirala nemački jezik i književnost, ali tako? Još uvijek. Sad si na masteru, dobro, ja kad završiš prve 4, ja sam u fazonu, to je to, sad je ovo sve dodatak. Dobila si prestižnu stipendiju u Gracu, sad imaš drugu za master studije. Kako izgleda život preko? Jel vidiš sebe da se vraćaš u Crnu Goru ili da ostaješ tamo, da živiš, radiš, pišeš? Pa nekako se vidim. Lako mi je da se vidim tamo, iako neću ja nikad biti... nikad neću ja pisati na njemačkom, to mi je totalno nezamislivo. Mislim, možda, evo, nikad ne reci, nikad možda. Ali pisat ću uvijek na... Mislim, sad se tako osjećam, da ću pisati na ovom našem jeziku i nekako kad... Teško je zapravo integrisati se sa drugim jezikom u tu sredinu, posebno u Njemačkoj koja ima baš ogromno tržište i pisci koji su tako na marginama uvijek nekako nisu ni tamo ni tu. Da. To mi je, ali da. Fascinantno je što tamo postoje pisci koji mogu živjeti od pisanja. To je baš dobro. A na čemu sad trenutno radiš? Pomenula si u stvari na početku da spremaš novu zbirku, ako se ne varam. Da, ona je gotova i trebalo bi da izađe uskoro. Taj projekat je finansiran u Gracu, oni su to baš prihvatili rado i knjiga će biti objavljena, već je prevedena na njemački i bit će uskoro i objavljena, a uskoro će valjda izaći u Partizanskoj knjizi. Čekamo, evo, vidjet ćemo valjda u narednih par mjeseci. Pa baš mi je drago, eto, onda da možemo da najavimo da uskoro stiže i nova zbirka od Jane. Za kraj možeš da izabereš ti da pročitaš neku pesmu koja je tebi draga. Ostavila sam to. Evo. Kad koristim svoja 3 jezika. Vokativi mog imena ne žive u tvom jeziku. Nemamo šta da krijemo, hodamo izvrnutih džepova.
Zašto šapućemo u vlastitoj kući? Kasnimo za suncem cijelih 7 sekundi. Ruža puže uz zid tvoje sobe. Ne možeš ni da zamisliš šta sve mogu sa svoja 3 jezika. Hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu. Ovo je bilo sve za 4. izdanje Čitanju Stanane. Hvala vam puno što ste bili uz nas i ovaj put. Ispratite naše društvene mreže zato što vam uskoro stižemo sa nekim novim iznenađenjima. Pozdrav!